Bapak Saroto tada padane ngabos tamu ibarane kok untur karjo nalik cekra jona tamu ya cek banyak nabuk sulia sampian nak jebonnya Kempang le reng andi karja cakna sesepo Bapak Suta bi adeko raja pendena raja Pemaampun pekong makumpul semangket lepelena saratnya makumpul lepelena Bapak Saroto tak kempang reng adik kerja cakna Pak Sutapi kerpekeran sesa tahun kok makumpul mak napanane rekon karya maneka ekalumpolo adik niat sesepo samangken makumpul lepelena eka niat mak rekon karya paneka kon eka
pondok adeko ayanare bilik songkok mereng mereng sarongkongan adeko pon alungku sakalang kok longku pon boleh gile nekok bapak latep cukan bede aniku ibu bapak suara cukan ibu moning cukan ibu Mania cukan bede bapak mutin nekok sebada bagian beras le bapak latepnya mana panika biasa akiko kakawaya tampon lesok sampurna nabila marapanika kerja lamang terjaja bapak saroto cukan buksuria bapak sutami bapak pada paneka ibu Siti majukan paneka pun alungku pada ngabok paneka ngambok tamu ya ngambok
ane kok maranta tamoy suberi ayana ayu nape boleh ane kok aino rasid Bapak sang eti cukan bapak lima waksani le malpat warahman waksa ini tak kati kendon tak kati boleh ane kok pangeran cercerle bukan bode ilabeng ngambek tamoy ane kok sanong kapan norok senang nape boleh ane kok sesepo bapak suka Bapak Mat hai cuken Ibu Yane Bapak Muhammad Ibu Sa'ria Bapak Urilek Bos Dewata Bali cuken Wak Nyonya Farida nape boleh ane kok pada kak duer Wak Buk Dumani Nikok Nyonya Waktu Pak Abelia Cukin Dumaida Bu Abelia Tona akhir Wak Iis Bu Naila Wak Sumatrile Bapak Nanurma Nape boleh ibu Siti
pas serana Kusnawati Seranti Gunate Apa boleh kile Ane kok bapak sarot Tobuk Sumalia Sapisan ane kok Laban Suwarno Cukan kok Mas Wania Mas Wania Sirati Sekele ane kok berayana ayu Nape boleh ane kok Haji Sei Nape boleh ane kok Ustad Sise Ane kok banyak karena dia Bapak Saroto Bapak Saroto kok bapak pakai boleh ane kok ibu yani bapak Muhammad bukan ibu Satria apa boleh bapak Sunarto juga pada ibu Sumarni adek kok sedang